Sor ngi wan kersan lang ya kajing iki jong ke turis balai ingi dan kam kita ban ri lojong ban pen em kom do ngi layak alat menta ma phi ki dong asam pi ong pim tre ban wan sine to biang ngi pedang kata ngirung im tre lai restai tambah kajing kerpat jong sarkar kalong to ailat ingi hadus po tarik jong September ngin pendap ke badan kam ngin salek to ngi wong to ladap orlong kat kum kajing kwa jongi te ngi pedang biang ya kane sane sakmat baik thì ya kata ke kaman beteng kalong be kata hai kumbai ngki manta ngin khang dam be satai phi peniharan tu ngin kit mangi la biang tang ta play ha kabaning kong ai kublay ki prat rebel baro ki balaya syak sitom kat nisgi mo idon ikong general secretary jong CSW ibala wan ban kesyan ingi bat kiwe ki perlok ki badan ki banyak kali na pok jela jungi kini ki jong gibak kemen ba sem idon hang ni kin sa ai hiru ke jingkren na kalian juki hadin bangala depken na kalian go jongi kalong bai ba menne kumbang ngila lai ka sarkar ngilaya hun bat ngilaya persyang ban ya keren baka sarkar ngila pen adu kata apa ong ba nakaliang jungi kinungnya kali kemai ngin pen baik ban pangi keli asam banum syawan kemai syapo ka jela jungi henre apo ka jing ya tiria thari jing ya keren nakaliang ka government ka ong baka ai ka jing kular yingi kinungnya kali kemai ka jela ba hapo ka syapo trek ubnai ban wan kan khot ye kita inong ilam jong kinungnya kali kemai na po asam ki officer jong transport jong tourism na po asam ni syong biang ban ya syong meeting bat ki bat nakal yang kajong hang ni kepor ni ong nakinong nya kali kamay kejela Meghalaya i pro koi lada say so kumbang ala kran cepat jung ni tribal ngin ya bet sekemat da kaya snam da kaya nisha bom nisha tiru ngin ya bet ban dawa ya kajing dawa kabadi hok bang idim yok kum kinong nya kali kamay ya minta kas na yo minta ka janmiet ngila ya kular bang nyaweng shwa ngin aya ya ta pasuk pasanya kali asam manon kamay sini hendrai ngonong ipi kam dai ka jing pendem trong na kaliang ginong nya kali kamay kap jela Meghalaya mo kam dai ka jing pendem trong kani ka dai ka tang na ka jing kerpat ka government na mar kala ting yang ginong nya kali kamay beyok ngi penmi ki jing huri hura kapan por ngi long ni em ban ai por bang nya syong biting biang hapok ka trek September. Let's go. Kata. Let's go. Tell them like that. Okay. This was only 1 hour schedule. But you speak. Because see, unnecessarily we are disturbing. Okay. Give me 1 hour. 1 hour, no, half an hour. See, easily. That's what I mean. You already have spoken. You have spoken, but then you should have called everyone because you represented them. So you should tell them not to do it. Correct? And 163 CRPC, I mean DNSS is in picture. More than 5% cannot assemble. Okay. After that, order it is is your already call. in force. So we are requesting and we are saying very nicely that whatever decision has been taken, that has to be implemented. All your complaints, that nodal officer, everything will be done. Okay, your grievances will be heard. That is our responsibility. We are telling again and again. Your safety in Assam side, that we will ensure, talking to our counterparts there. But you have to tell them that they have to disperse. Otherwise, order is in place. Okay? So let us do everything peacefully, and very much friendly. Okay. So you please discuss with them. If they are not listening to you, then law will take it. Okay. Take half an hour. Nothing to discuss. Take 30 minutes. Call us. क्या डिसीजन हुआ क्या करेंगे वो लोग सो जो मेघालय टैक्सी एसोसिएशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिस्पर्स करेंगे जैसा कि उन्होंने डिप्टी सीएम सर के साथ मीटिंग में डिसाइड किया था और अभी फ्यूचर में उनको 10th तक जो है मीटिंग विल बी कन्वीन एट कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल एंड जो भी उनके कंसर्न्स हैं असम में जो भी इशू वो अगर कोई फेस कर रहे हैं और ड्राइवर्स के मूवमेंट को लेके कुछ उनको प्रॉब्लम है कुछ गाड़ी अगर डैमेज हुआ है उसके कंपनसेशन रिलेटेड उन सभी इश्यूज़ पे डिटेल डिस्कशन की जाएगी और हम कल एक नोडल नंबर पुलिस की साइड से भी इशू कर देंगे जिसमें किसी भी मेघालय के ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम होता है चाहे असम में मेघालय में रिभोई डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफिक अलग नंबर रहेगा इसका सेल के लिए रहेगा और किसी भी ड्राइवर को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है अभी से आसाम व्हीकल भी आ जाएगा आसाम टूरिस्ट व्हीकल ऑल्सो विल स्टार्ट कमिंग नाउ because they will start allowing now. So any tourist vehicle which is coming from Assam, there is no more blockage. They can really enter. And what about
security is completely tight, no problem in our district because I can comment about Revoi district only. In our district, we are patrolling round the clock. So already tourism, that number has been given, helpline number by DC sir also. So that number has to be publicized widely everywhere in Assam, so that anyone who comes to Meghalaya also, they are aware of that number. So they can quickly call that number, right? So that will be helpful for us also if any issues they face. That's what is our request. So I need you to publicize this helpline number of tourism. एंड वन मोर थिंग इज प्लीज़ शाम के भी सभी लोगों को कोई इस डरने का कोई ज़रूरत नहीं है. द सिचुएशन इज़ नाउ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड अंडर कंट्रोल एंड कल से दे कैन कम्प्लीटली कम. व्हीकल्स अभी से फ्रीली फ्लो कर रहा है, कोई भी टूरिस्ट व्हीकल या कोई भी नहीं रोका है. तो प्लीज़ डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रूमर मॉन्गरिंग या सोशल मीडिया पर अगर कोई भी गलत तरीके का रिपोर्ट चल रहा है. दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड दैट यहाँ पे कोई भी व्हीकल को अब नहीं रोका जा रहा है. 10 तारीख को फिर से that decision will be taken because that is at the level of commissioner secretary and above. तो of course आज मीटिंग में वो डिस्कस हुए हैं, तो इनके जो भी concerns हैं that will definitely be taken up with the Assam side also. Okay, thank you, sir. Thank you. आगे Baik, santai ro ki keren dah kasme